السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك حبيبك تاج الأنبياء سيد المرسلين خير البرية محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Yaradan büyük Allah Tebarek ve Teala ibadetlerini kabul edip dünya ve ahiretini abad edip iman amanlık görüp Huday Teala özünün ve dostlarının muhabbetinin ayırmasın. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam aleme rahmet bolup berilen Allah'ın Habibi Rabi'ul Evvel ayın 12'si Döşembe günü dünyaya gelip Rabi'ul Evvel ayın 12'sine Döşembe günü dünyadan geçiyor. Bir rivayetler var. Yani şun 12 Rabi'ul Evvel ayın 12'si şun Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hem dünyaya gelen günü ve hem dünyadan geçen günü. Bu 4-5 yıl beri Allah kokludığının gözümüzün nuri, başımızın tacı, aleme rahmet olan canımız, malımız kurban olsun Resulullah cana yaşayışını Allah kokludığının Müslümanların arasında mekan delilli tarih kitaplardan Allah kokludığının Müslüman doğullarından hizmetine yetirdik ve almalı derslerini Allah kokludığından aydıldı. Bir Resulullah Aleyhisselam'ın yaşayışının bereketini Rabi'ul Evvel ayın 12'si keşun dünyadan geçen günü Allah koklamağı bilen şu günde bizim gurrumuz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dünyadan geçen gurruna aydılacak. Huday Teala özünün dostu Habibi Muhammed Resulullah'ın hürmetine ve siret yaşayışının hürmetine Huday Teala hemmenize içerliğiniz bilen, dostluğunuz bilen, kavvalişyarlığınız bilen Allah Teala azim ul şefaatini hemmenize ol Resulullah'ın şefaatini Huday nasip etsin. Desler Muhammedcan mahtumul işandan okar, izinden Resulullah Aleyhisselam'ın ahirki günlerinden bolun yağdayların hizmetinde yetirir. Muhammedcan okar. Bismillahirrahmanirrahim. Teşrif Muhammed. Avval deflat talib Hayber dağına kafirler galili teşrif Muhammed leka huda sekvan Kabul şehrinde cefa çekip din aşkı Muhammed cefa çekip dinin aşkı Muhammed
aşıklar faşali kışvalinde Turanlar düşüp kalır yanına Burak gelip gölden yezininde Raf minin aşağı düştü Muhammed Raf minin aşağı düştü Muhammed Mikail Esrafil Ezrail bile Geldiler Mudiler Cebrail bile Seyretti sensebil zencebil bile Kuvfer arıqından ışkı Muhammed Kuvfer arıqından ışkı Muhammed Mikail Esrafil Ezrail bile Geldiler durdiler Cebrail bile Seyretti sersebil zencebil bile Kuvfer arıqından ışkı Muhammed Kuvfer arıqından ışkı Muhammed Mi'racın gecesi seyre varlar Ol Cebrail emin bile görenler Cennet kapısına gelip dururlar Bismillahirrahmanirrahim aşkı Muhammed Bismillahirrahmanirrahim aşkı Muhammed Mi'racın gecesi seyre varlar Ol Cebrail emin bile görenler Cennet kapısına gelip dururlar Bismillahirrahmanirrahim aşkı Muhammed Bismillahirrahmanirrahim aşkı Muhammed Mahdumuni öllerini boğdiler Ömrün ömrün şehir şehir geldiler Cefaların İslam dinin bildiler 63 yaşında geçti Muhammed 63 yaşında geçti Muhammed Mahdumuni öllerini boğdiler Ömrüm ömrüm şehir şehir geldiler Cevabın İslam dinin bildiler 63 yaşında geçti Muhammed 63 yaşında geçti Muhammed صل وسلم على عبدك سيدنا اللهم صل وسلم على عبدك سيدنا محمد نبي الأمي بعد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك سيدنا محمد نبي الأمي وآله إخلاص لن هولق مان سبحان غيتار صلوات بقيون زائل
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صل وسلم على عبدك سيدنا محمد النبي. صل وسلم على عبدك سيدنا محمد النبي. استغفر الله. لا لا كما لا أخون تامر دوات، كما لا أخون وجور دوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 مرات ليصرف الإمامة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حضرت رسول أكرم عليه الصلاة والسلام mübarek ömrünün 17 namaz kılanını Penşemmevni yatsı namazda imam olmağa yaramani Ebu Bekir Sıddık imam olsun deyipti. Enimiz Hazreti Aişe Sıddıka radıyallahu anha 3-4 qaytar öwrülýär Resulullah aleyhissalatu vesselam'a başga bir imam bolsa nahi edip Resulullah aleyhissalatu vesselam muru Ebu Bekir'in felyusalli bin nas Ebu Bekir aydın imam bolsun namaz okuysun diýär. Aham Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh imam bolup namazlar okuyar. Penşemmevun yatsı namaz Cumhurun kamil Aham şemmevuni bir tofar tarihlerde yek şemmevuni öyle namazda Resulullah aleyhissalatu vesselam biraz havası açılıyor. Ebu Bekir Sıddık imamul uqaddiranmış. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanında 2 adam varmış. Biri Hazreti Ali radıyallahu anh bolsun. Birine havası açılansan namazda gaşin oğrajak diýär. Ebu Bekir Sıddık gözünün qıyağı bilen bilýär Resulullah aleyhissalatu vesselam gelýärligini. Aham iýde tüşüp bolýar Resulullah aleyhisselam işare etýär tüşme diýip. Ýannakilerini mübarek koltuğuna giyip dururlar aydiyar. Ebu Bekir Sıddık'ın sol tarafında, çep tarafında men oturdum diyer. Yani Hak Resulullah aleyhisselam var oturanlar Ebu Bekir Sıddık sağ tarafçığında durmalı. Ham Resulullah aleyhisselam şu öğle namazı öğüdü imam Ebu Bekir Sıddık da Resulullah'ın yan cadığında adamlara Resulullah aleyhisselam'ın tekbirini eşittirýärmiş. Ta düşemmewün erti namaz bolýar. Rawa Anas ibn Malik
رضي الله عنه أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك تشمون ارتينا مال حق رسول الله عليه الصلاة والسلام دنيا دم بارك بمرن آخر قنا مال دنيا تكليفنا يتغنى آخر قوقان مال أبو بكر الصديق أمام العقاب درون مش حضرت رسول أكرم عليه الصلاة والسلام ولو العقاب توقع بر otoğun perdesini açıp sahabelerni namaz okuyup duruşlarını gözlep mübarek aleyhissalatu vesselam yıljarıptır, tebessüm ediptir, gülüptür. Adamlar namazın bozuk boluptırlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın havasının açılırlığını beğenip ve Ebu Bekir Sıddık izin raksi şık boluptır. Resulullah aleyhissalatu vesselam işare ediptir. En etimmu salatakum namazının uqaberin kamil edin deyip perdani koyuverip yana anlayıp mübarek öz otağına girdi. Döşenmeğin günü oluptur. Döşenmeğini kuşluk vakti. Döşenmeğini kuşluk vakti gün doğup yukarırak kalan vakti oluyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam qiydi Hazreti Fatıma'nı çağırıptır. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hem evladı dünyadan geçivli. Birce Hazreti Fatıma varmış sonra. Hazreti Zeynep dünyadan geçivli. Hazreti Rukiye dünyadan geçivli. Hazreti Ummu Kulsum dünyadan geçivli. Hazreti İbrahim can dünyadan geçivli. Hazreti Kasım can dünyadan geçivli. Hazreti Abdullah can dünyadan geçivli. Birce Hazreti Fatıma varmış. Fatıma-tü Zahra radiyallahu anha. Enemir Hatice'den olan qiyidini çağırıptır. Fesarraha bir şeyin febekat. Aham qiydim bərib geliptir. Yakın canına Hazreti Fatıma'nın kuluğuna bir zat aytıptır. Hazreti Fatıma ağlattır. Aham birine vaqt geçiptir. Qiydim bərib geliptir. Aham qiyidinin kuluğuna yeni bir zat aytıptır. Fadahikat. Hazreti Fatıma-tü Zahra selamullahi aleyha gülüptür. Sonralarda Hazreti Aişa diyer biz şini Hazreti Fatıma'dan soradık. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ahir ömründe, ahir gününde senin kulağına bir zat aytti, sen ağladın. Sonra kulağına bir zat aytti, sen güldün. Ne deydi? Aytıp bolacağım şunu deydi. Ona hava aydeyin gittir Hazreti Fatıma. Onda men kulağıma evvel aytti. Men şu derdimden açılmanı dünyadan geçecek deyip aytti. Şuna aydanla ağladım. Ondan sonra kulağımı getirdi. Qayta aydanla men içerimden evvel barcaq senni aytti. Ona da güldüm. Şon Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan 6 ay sonra Hazreti Fatıma da bir vufanet veriyor. Ve şundan بشر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء بأنها سيدة نساء العالمين وشن قيدنا أي دكتور أي قيد فاطمة عالم جهان دنالرن هوجخ سنفن عالم جهان دنالرن ولف سنفن ورأت فاطمة
رضي الله عنها ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يتغشاه فقال وهالكرب أباه أهم هدرة فاطمة حق رسول الله عليه الصلاة والسلام آخر عمرنا قيم سبقتا ومريض لق أغر لكم اتبنتوني قرب وقت دادما أغر يتشيار ديبتر حق رسول الله عليه الصلاة والسلام أي دكتور ليس على أبيك كرب بعد اليوم أي قيدم من شؤون آخر كبر قين سلغم شيء من ميلك دادنا قين سلغ يوم آخر كبر دنيا دبر قين سلغم من ميلك دادنا قين سلغ كورمر دكتور صبرت تيجودا ودعا الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن هن من أولاد لهم أخطق لهم إمام حسن جان وحسين جان قترن جدر إمام حسن جان شن يدي عشمش إمام حسين جان عبتي عشمش رسول الله عليه الصلاة والسلام شن مبارك يعتن يرن إكسن قجونا البخشاكتر أي صحابة لهم شلر يحشلق إدن شلر محبت إدن دي sahabalarına tafsiriptir İmam Hasan Can ve Hüseyin Can'a yaxşılık edildi. O iyi günden dinanalarının ki enelerimiz Müslümanların eneleri olsun Resulullah Aleyhisselam çağırıptır. Nasihat ediptir. Dünya ve ahireti düşündürüptür. İmana qaim olmadan, Allah'a qaim olmadan, dünyanın namat ve bivefalığından ve ahiret ululuğundan, ahiret derece muhimliğinden mekan nasihat aydıptır. وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم هم في خمر عليه الصلاة والسلام يدبتر أي عائشة شر خيبر دا بر يهودي دينانا من نهار ما ظهر ويبتي بر فقط أغلم دا أيلاق ينتي كربتم ونمت شون ظهر ما أغرم صدير إنا ما يأيلاق تردبتر من أرقام دا دمر لم كسب باريار شديدتر هم أيدبتر آدم نرى الصلاة وما ملكت أيمانكم كرر ذلك مرارا أي أمة نماذ ذقا يندرم أي أمة باش وقت نماذ ذقا يندرم إلمدين اتبناك خادم نمذ يخشلق إدم ديتر أمة نمترم آخر أيضا كيف رسول الله عليه السلام مش درمان ذذدا الصلاة وما ملكت أيمانكم كرر ذلك مرارا نماذ ماذا قائم ولو باش وقتنا الله حضورنا بدنimiz pərtlər, iynimiz pərtlər, durcaq cahilimiz pərtlər, Allah huzuruna secde edin, baş vaxt namazına qaim durun deyip tavşirib gitti deyip. إن من هجرة عائشة أيار وبدأ الاحتضار فأسندته رسول الله عليه الصلاة والسلام مبارك عمر لبن آخر والله جان تخمى عازغ نقول من الوقت والله إن من هجرة عائشة أيار رسول الله عليه الصلاة والسلام قجوا معلم يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام مبارك الذي من قجهم دول قرصهم دول وشوحت وطغى أبو بكر الصديق أغلي عبد الرحمن ديلي كهدرة عائشة دول ورثم وإن ندم مسواك بامش أغشت المسواك
أنا من هدرة عائشة أيديار رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ينقضهم ددي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولهم شم يسفع وقذيا وباللمك رسول الله عليه السلام شم يسفع وقوريا أهم في خمر مدرسة آخر لهجة لرنا أيتم شم يسفع سنة عليهم مديدم هم رسول الله عليه الصلاة والسلام مبارك التي إن هو الليد شم يسفع الله ورسم قطمش ورسول الله عليه الصلاة والسلام أيتم ألينه لك شم يسفع يمشط مبارك ديش نوين مديدم مبارك التي إن هو ديدم هم مسواقي يمشط ديشي وأظن سوء لن يمشط رسول الله عليه الصلاة والسلام بردم كهدرة عائشة أيديار الله ما برن نغمتندن مولي كمن كي كرو من رسول الله عليه السلام كي كرو آخر من نقطش دي ويديار سلوك أظن سوء من سلوك أظن سوء لن رسول الله عليه الصلاة والسلام مبارك أظن سوء آخر عمر من لحظة النقط تشتي وفي خمر من عليه الصلاة والسلام أو النبر قاب سوء بعد هم رسول الله عليه الصلاة والسلام شو قاب سوء الانسلب شو سودان يدنيو الشاجي شكب شو سودان قيوردي وعيدردي لا إله إلا الله إن للموت سكرات هدايا لا إله إلا الله ölümün şılığıva Hudaya yegilet diyenmiş. Şol mübarek barmakları bilen öl yüzüne suğuyup La ilahe illallah Hudaya ölüm kıyınçılığına ansaadet diyenmiş. وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه وشخص بصره نحو السقف وهم مسواك قرنن صوم مبارك إلني قتردي يا مبارك بالمغني شيء قتردي وأيون السقف أيون السنة غشين قددي ومبارك دودو قيمن لدي إن من هدة عائشة يدير قلوهم قريب رسول الله عليه السلام مبارك دودو أخذنا يعني إلتم رسول الله عليه الصلاة والسلام عيدياري مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هدايا نغمدرن آدم لرنما في خمر لر صديق لر شهيد لر صالحين لر بلن اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى هم إذن الأيد هدايا من مغفرة غسل هدايا من رحمة دوي هدايا أولو درجة كي يردش لما قشلهم يليا يعني أولو درجة جبرائيل ميكائيل فرشتلر وأولو في خمرلر هدايا شلر من شلر قشلهم يليا ينبر غيتار يدبتر اللهم الرفيق الأعلى هدايا من كل يولدش لما إن برسم يليا أولو درجة داكي يولدش لما برسم يليا من شلرا وش üç غيتار أيتي وإنا لله وإنا إليه راجعون ملك مبارك روح çıktı. Düşenmevni Rabiul Awwal ayının 12'sine قشلق وقتنا مدينة منورة قران قران على آدم من كلفي إسلاماني مدينة منورة قران قريان يالو وقتر آدم لرا هم آدم من آغنا قلبتر رسول الله أير الذي حضرت عمر آدم من آغسنا قيغربتر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 40 ليلة
Resulullah ayrılana deyiptir Hazreti Ömer. Her kim ayrıldı diye öldürürün deyiptir. Resulullah'ın ruhu çıktı diye her kim öldürürün deyiptir. Hiç kim öldü diyemesin, ayrıldı diyemesin deyiptir. Gelir deyiptir işte deyiptir Resulullah Aleyhisselam. Ayrıldı deyip hiç kayıtının kellesine gelmeyenmiş. Musa Peygamber meğer 40 yıllar gitmedi mi nâme deyiptir. Peygamberimiz de gelir bir neçe vakittan deyiptir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı okşar. Ohum adamların arasına çıkıptır Hazreti Ömer'de adamların arasına keplep durmuş. Hiç kim öldü diyemesin, hiç kim ayrıldı diyemesin diye. Ohum Ebu Bekir Sıddık mindere raşin varıp eclis ya Ömer, ey Ömer otur deyiptir. Ohum Hazreti Ömer oturmandı. Ey adamlar deyiptir Ebu Bekir Sıddık. Aham hemmek Ebu Bekir Sıddık'a bakıptırlar. Aham Ebu Bekir Sıddık Kur'an-ı Kerim'den ayet okatır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Ayet okuyuptur. Muhammed Peygamber Allah'ın Resuludur. Der Muhammed meğer Resulullah. Tamam Peygamberler onun önce dünyadan geçtiler. Manası şu. Aya Muhammed Peygamber ayrılsa ya öldürülse izinde ölecek misiniz? Aham aydıptır. Ey adamlar Muhammed Resulullah'ın dünyada teklifi ömrü tamam oldu deyiptir. Her kim Allah'ını Allah bilip adamına ve namazda eşhedü en la ilahe illallah diyen olsa Allah haydır, Allah değildir, Allah ölmezdir. Allah'a zaman ayrılmaz deyiptir. Allahu la ilahe illahu el hayyul qayyum. Ama her kim Muhammed Peygamber'e Huday diyen olsa, şuna ibadet ettiyen olsa Muhammed Peygamber dünyadan geçti deyiptir. Hazreti Ömer aydiyer, ayaklarım ısmadı ve yeri yıkıldım deyip. Ohum düşemme günü dünyadan geçti, seşemme günü, üçüncü gün Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı yuvuliyar. Min gayri en yücerriduhu min thiyabih. Mübarek koynuklarını evin başını çıkarmanı. Özünün içerisi çın yuyan, koyrukunu olan, dördüncü halife olan, şiir olan Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh, çın yuyan Hazreti Ali. Hazreti Abbas'ın iki oğlu Fazıl ve Qusam, Resulullah'ın hadimi Şükran, oğlu yanak olan Usama, ve yeni Medine'li bir Avs, şular Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı yuyalar, ve kefelleyalar, ve yirde cayla saktip gurrun olya. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı yirde cayla saktip. Ebu Bekir Sıddık aydiyar, men Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan eşittim, Peygamberler ayrılan yerde caylanılyandır. Bunu sahabalar kabul ediyorlar ve Abbas Resulullah'ın ağabey Adem geliyor Ebu Talha gelsin. Hazreti Ebu Talha Medine-i Münevvere'de kalır diyen adammış. Resulullah aleyhissalatu vesselam doğru ayrılan yerinden
mübarek düşüğün ayırıp son itirini qadiyar. Ve qabri lahatli ediliyar. Ve cenaza mübarek namazını adamlar uyuşup geliyar. Bir qaytar ya 10 qaytar cenaza okulup falani imam boldu diýiler ýalylar. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu otogosygyndan 10 5-5'den awwal içerdi, sonra Mekkeli, sonra Medineli, sonra Denanada, sonra oglandyklar bir adam sahaba bolup, jan bolup, fursat bolsa Nova giyip çıkıp cenaze okuyup Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın derecesi ulul salavat okuyup aşağı gelmişler. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın cenazesini falani okuyup diğer yarıdan dünya Müslümanlar buna muttafak bulurlar. Uyuşup onun delili vardı, ulamalar bunu ayıptırlar, her delilleri ayıptırlar ki bir delil ve delil ayıptırlar. Yönü kıssası delilşi bir namaza yetişmedi olmadı yani o şu sahabalardan her kim cari var Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı okar yani şu vakit hem sahabadan uyuşup hem Müslümanların muttafık aklı bir şöyleyerken her kim onun 20'den girip Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı okar tutmalı. Ve seçemiyorun üçüncüğününe geçiyor. Çarşamba günü dağıtmadan seher vaktinde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek döwresini mübarek kabrine jaýlanýan ve Medine-i Münewwere'ge yer titren ýaly uly narahatçylyklar enemiz Hazreti Ümmü Selman diýer aýrylan nahar tutdyk diýer. Hemmete jaýlanýança göwnüme hoşdy mübarek olan yu tahtın künne baki hum çarşamba günü bulmaka çarşamba gecesi dağıtmaka seher vaktinde de mübarek olan jaýlanyp Medine-i Münewwere'ge qaytyp ul narahatçylyk we agyrlyk we karançylyk bolýar. Ýene de bir teberrük olmaýan ihlas bilen salawat. Dua edilmekle ve hep yegen teyyar varsa Mahmud Can teyyarla bir koşusun okuysun. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya şefi'al muznimin. Es-salatu vesselamu aleyke ya habib Allah.
Sure Fatiha Khatm Qul huwallahu ahad o'qiylik. Hovliqmanç 10 qaytar salavat daydı. Salavatın en qowsi edipli oturup Hak Rasulullah aleyhissalama men salamım eltilýändir, feriştele yetirýändir dip edip bilen aýtmakdyr. Edip bilen hovliqmanç oturup Alham 3 Qul huwallahu falaq we nas o'qiylik. Ve İznin 10 qaytar salavat o'qiylik we başga da hatma tahlilleri bar. İznin Hoca Kemal Ahunjan dua edersin. Şu oqulları mahsusan fakat Resulullah aleyhisselamın ödüne bahşedersin. Qaytay diyen Kemal Ahunjan Hoca hemmemizin tarafımızdan vekil olup fakat mahsusan Resulullah aleyhissalatu vesselamın ödüne hediye edersin ve içerisine. Oham İdinden Müslümanlara dua edersin. İdinden oturan cemaate dua edersin. Ve ihlas bilen canı bilen gelecek zinanı olan son gelip bilmeyenler, ya fakirle meriz olup ecelisilere gelip bilmeyenler, ya başka yurtta olup gelip bilmeyenler ve başka da Müslüman doğulluğumuzda hemmelerine dua et, aziz vatanımıza dua et, emniyet yürüysün, iman yürüysün, Kur'an, sünnet yürüyüp dursun, mehabbet yürüyüp dursun. İl günümüzde dua et, Türkmen doğunçuklığımıza dua et, ayallıqollamda doğa zindigiler ansat bolmağa, ırsal bolmağa, öylerde mehabbet bolmağa, vaqtni çeyil bäri marid yatarlar va qarry ejesini gözläp duran zenanlar va geliller va qyýyzlar va tamam musulmanlaryň haqqyna ihlas bilen doğa et. Ul gaýgymyz ahiret bolup ahiret haqqymyzda doğa et. Dünya geçelgedir, dünya gidelgedir, halaly Yeniller haramı bidereptir, namarttır, biwafadır. Ahiretimiz abat bolsun diýip dua et. Resulullah janyň şu zamanna, şu darganak zamanna ýaşaýşy mübarek sire-i nebewi agzally şoň hatirasyna da bolsa, aýdýan adamyň ählide de bolsa, emma şu tawfiýygyň hormatyna da eşitipdirsiňiz, aýtylypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın en bereketli şefaati gel ummatum diyen hili nesib etsin deyip de dua et. O kaberin bir alham 3 Qul huwallahu falaq we nas okuyun, 10 qaytar salavat okuyun. Hücrelimiz yürep durmagyny da soňram dua et. İnniki heftelerde de önkiyale ýygyny alyp gider, tätilçilikleri ýokdur. We birde biz bilen şuň görüşjekler gyn görmesli, buň görüşmämiz aýry elin. İşte meselen biz bilen sataşyp bir dua etdirjegimiz badyr diýeniňizde bolsa, ihlas bilen amin diýseňiz, Şemal Kemal Ahunjan Hoca dua eder, Resulullah'ın ewlatlary şoňa amin diýsek inşallah dua etdigimiz bolar. Gyn görmän bun etepde salamlaşmany şada hoşlaşdygymyz bolsa gowy boljak. Yaradan Allah dünya we ahiretini abad etsin. Yaradan Allah Hak Resulullah janyň mehabbetini dünya we ahirette aýyrmasyn. Yaradan Allah Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ak şefaatini gel ummatum diýenlerden etsin. Kemal Ahunjan ilahi amin. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya sultanal alamin. Amin ya zal arşil azim. İlahi amin. Havluqman dua edip ihlas bilen dile Allah'dan yer yurt ikramçılıklara ilahi amin. İlahi
إلهي آمين. إلهي آمين. إلهي آمين. Ustadım Cebbar'ın tahvil canıda doğar. Allah şafa versin. Ilmına bereket versin. İlahi amin. İlahi amin. Berahmetik ya Rahman.